duhagaze tukubite sente gato. Nataka tuombe kama mtu mmoja kwa ajili ya nchi yako. Ndagira dusenge kubw'umuntu no kubyugo cyako. Unajua bien aimé. Urazi mbere data. Saa zingine baba yako yuko bien. Hari gihe usoro kubona ko ibintu bimeze neza. Ile mama yako yuko bien. Cyane mama ameze neza. Lakini ile nchi ni yetu mshie bote. Ariko ibi kije kigoni cyacu ikiharibika ni chononekara utakosa kukurudilia kesho. Uzobura uzokwirukira ejo. Ikiharibika ni igihugu ni chononekara. Kwenda avenir yako na wewe kwemeharibika. Kazoza kakarashura kwa kana. Nataka mtu mmoja aanze kupaza sauti. Ndashaka umuntu matangura dozi. Aanze kwanza kuomba kwa ajili ya Kongo mahali halipo. Aanza kuomba kwa ajili ya Kongo mahali ulipo. Nataka mkutano tuanze kuomba kwanza. Mkutano tuanze kuomba, tuanze kuomba. Anza kupaza sauti kwa ajili ya Kongo. Anza kuomba kwa ajili ya Kongo, funga macho yako na uanze kuomba. Baba bariki nchi ya Kongo. Tuko naomba vita viondoke. Tuko naomba vita viondoke. Tunakataa Bwana kukosa amani. Hakimiza insecurity. Omba. Sasa leo watu walituma abantu baratumye ambaye ni mitume na watumishi wake aribo intumwa n'abakozi wachungaji pia abungerekana so hawa watatu nabo batatu na mimi waine nanjo wakashangilia Bwana kwa makofi komera Imana mashimuzi cyane gose. Kwa hiyo mimi nina shida ya magoti lakini itaika kukiti. James kibazo chamavi ariko ndicara kule mtu anachukua pembe moja umuntu wese afate uruhande rumwe ama dusengere kidogo. Taomba wazee wa kanisa waliopo hapa, ndasaba abatama b'ishengero bari hano wa kutoka kanisa mbalimbali na wa hapa bave mashengero atandukanye n'aba hano, wainjilisti wa diakoni, abavuga butumwa ba diakoni, murahagarara ngaho mugira umurongo umwe na nyinyi mutapandisha mikono yenu namwe muraduza ibiganza byanyu mugerekeza mu byerekezo ino. Amen. Amen. Amina. Amen. Bwana sifiwe. Hallelujah. Alafu wanaobaki kwa viti msimame. Hama basigaye mu ntebe duhaguruke.
Jamani, Bene dati. naomba watumishi wa Mungu ndasaba abakozi b'Imana ikiwa itawezekana mushuke chini. nimba bishoboka mumanuke hasi. Mungu ameniambia tutapiga magoti. Imana arambia turapfukama na kuombea nchi ya Kongo no gusengera igihugu cya Kongo. Ninaamini ndizera Mungu yuko pamoja nasi. Imana iri kumwe natwe na alishatenda kandi yamaze gukora. na alishatenda kandi yamaze gukora. alishatenda kandi yamaze gukora. Nitaomba ndugu profeti hapa, ndasaba mwene data profeti atapandisha sauti, aratuza ijwi na sisi tutamfuata nyuma, natwe tukiongea tunafungua milango iliyofungwa na kuzimu. Achilia milango ya amani ya upendo katika nchi zingine, wawe baraka mahali kote. Wakongomani wanaweza kuwa unaokusanishezukiza mesishezi karibashi mandelebosha. tunachukua dakika mbili na hakuna mtu kuongea. Karina kuvuga. Tunashangilia sote kwa makofi na vigelegele. Abariki wananchi wa Burundi, na Yesu abariki kiongozi wa Burundi, na amani idumu katika jina la Yesu Kristo. Na Yesu abariki Afrika kiujumla, na wote tushangilie. Haleluya. Tumpigie makofi mengi mtumishi wa Mungu. Haleluya. Dukoma mashine zichane gosi, tupige makofi zaidi hapo. Haleluya. Ndanezerewe cyane. Nafurahi sana kubona Imana yavuze gisohoye, kuona kile ambacho Mungu amenena kimetimika. Nimufashe dushimire Imana, tusaidie tumpigie Mungu makofi. tulipokuwa tunaandaa sinarinzi yuko abantu bazobyitaho.
Sikuwa najua kama watu wataitika ariko noneho menye yuko murafise umubabaro w'igihugu cyacu. Lakini kwa sasa mnaelewa kuwa mna huruma ya nchi yenu. Yaba Wakongomani, Iwe ni Wakongomani au Warundi, ugigiteye muri Kongo kigiteye no mu Burundi. kinachoatake Kongo kinakuwa kinatake pia Burundi. Tunashimia kwa wakozi w'Imana. Sasa ninashukuru watumishi wa Mungu kubana natwe kwa kuishi, kwa kuwa pamoja nasi leo. Tunashukuru Ndashima na walio kushindikiza wote na bagwerekeje bose. barikiwe sana. Mweza kidogo. Tunaamini kwamba Turizera ko Mungu alichokisema Imana ico yavuze kimetimilika. cyakoretse. Hizi fujo za Kongo, Izi nduru zo muri Kongo lazima zitakoma. ni ngombwa zihagarare. Nimesema zitakoma. Ngombwa zihagarare. Amen. Sema zitakoma. Zihagarare. Hallelujah. Hallelujah. Nashukuru kwa kanisa lote Ndashimira ishengero ryose waliokuja kushiriki na pamoja nasi. mwaje kwifanikanya natwe. Nashukuru kwa waimbaji tofauti. Ndashimira abaririmbyi bagiye batandukanye. Nashukuru kwa wapiga nzenze pia. Ndashimira abacuraranzi, Wazee wa kanisa, batashero, maashas, timu ya protocol, diakoni, wadiakoni. nawashukuru sana. Ndabashimira cyane rwose. Nashukuru sasa aswa kwa mama mkurugenzi Ndashimira cyane rwose mama aliyenisaidia kuombea hichi kitu. yafashije gusengera kino kintu. Amin, barikiwe sana. Mama Imani iweza niki. Najua mimi nakupenda. Urazi kama Kupenda sana. ndagukunda rwose. Na mama mzuri nikimwambia kwa kuombea kazi ya Mungu iko tayari Toshira Yesu gusengerwa cy'Imana ari prego. Kwa hiyo Mungu ambariki sana. Kufikisha kingine kiwango kingine tena kizuri sana. Shikani kundi kwenu mwiza kana. Iko karibu kufete cinquantenaire. Ari hafi kufeta cinquantenaire. 25 août anafete cinquantenaire. 25 août asifeta cinquantenaire. Ya makofi Mungu jamani. Haleluya. Kwa hiyo kugivyo ndabashimiye cyane. Nawashukuru sana. Lakini ariko ntimugende ngo muryame musinzire. Msendi mlale msinzie. Mubandanye musenga Imana. Muzidi kuomba Mungu. Naho Imana yokwishura hata kama Mungu atajibu, ntiworeka gusenga Imana. Uwezo ukaacha kumwomba. Ukomeza gusenga Imana. Unazidi kuomba Mungu. Ukomeza gusenga Imana. Zidi kuomba Mungu. Abavuye muri iki gihugu cya Kongo bakazana mu Burundi batabishaka kuko bahunze. Waliotoka hiyo nchi jirani ya Kongo wanakuja hapa Burundi bila kutaka kwa sababu wamekimbia vita. Vuba cyane. Hivi punde. Vuba cyane. Hivi punde karibu. Uzosubira mu ngo zanyu mu izina rya Yesu. Mtarudi kwa manyumba yenu huko katika jina la Yesu. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Basi uniruhusu leo munyemerere niwaombe nyote msimame. Ndabasabe mwese mwaguruke ili tumalize ibada kugira ngo turangize amateraniro yacu. Nitaomba ndugu prophet. Ndasaba mwene data prophet. Ni neno moja tu. Ni jambo rimwe gusa. Na tuondoke. Kandi twitahe. Atatabiri tu neno moja tu na tuondoke. Ara profetiza ijambo rimwe gusa ama tutahe. Karibu. Karibu. Aupe mic. Tupamoa microphone. Amen. Mwaguruke turangize. Tusimame tumalize. Alléluia. Amen. Lorsque chaque fois Dieu envoie un prophète en Israël, il voulait parler à la famille ou bien à une personne. Et il y avait des choses. La première des choses, soit il voulait parler d'une mauvaise information. La deuxième des choses, soit il voulait parler d'une bonne information. Mais ce qui nous a amené ici aujourd'hui, c'était une bonne information. Et lorsque nous étions en train de prier, je voyais des documents sur une table. Et j'ai vu un homme, c'est un président du pays, qui était en train de signer.
Dieu me dit d'ici là en décembre, il y aura iravuga ati ngo muri un Desembre décret qui va sortir. hariho icyete Oh my kizosohoka. God. Vous priez seulement c'était pour le Congo. bariko museka Mais je vois ce décret à l'intérieur des 5 pays de l'East Africa. ariko nabonye ibihugu bitanu bya East Africa. Dieu me dit qu'il y a un mouvement du réveil qui va commencer à l'East Africa. Imana geretse mu mvuma Et yikanguzo cela va commencer par le décret qui va être signé en décembre au Rwanda. ivyo bizoba kuko ico cyete kizosinya muri Ça, Desembre. je décrète et je déclare en qualité de prophète. ivyo ndabivuga nk'umuhanuzi. D'ici là, en décembre, kubera uyu munsi mpaka muri il y aura une fête qui va se passer dans 5 pays d'Afrique. hazoba umunezero Au uzoba Rwanda, au Congo, au Burundi, en Tanzanie, même en Ouganda. Tanzania, Uganda, Et je vois même Kenya aussi, ndabona na Kenya qui vont participer à cette grâce de ce décret qui va être signé. izo kwimatanya n'ubwo La buntu. prière que tu as priée aujourd'hui amasengesho twasenze n'a pas été vaine. ntabwo yari Il y a imfabusa. quelque chose qui se déclenche dans le monde spirituel. hari ikintu cyakoretse mu isi Et imbere. pendant que nous étions en train de mu prier, gihe twari turasenga j'ai vu les anges en mouvement nabonye abamarayika qui prenaient quelque chose comme des mesures. bariko barafata ikintu. Et Dieu m'a dit qu'il veut restaurer encore une fois les paramètres de la RDC. Imana yabatse ngo igiye Hallelujah. Quand tu acclames plus fort, que Dieu te donne aussi ce qui est ta justice. Que Dieu rende la justice pour ta famille. Que Dieu rende la justice pour l'église. Que Dieu rende la justice pour le Burundi. Que Dieu rende la justice pour tous les pays de l'East Africa. Je dis merci. Aujourd'hui, on n'avait pas le programme d'être là. Mais tu as confirmé ce que Dieu t'a montré. On n'avait pas ce programme. Dieu est multisystème. Et là où notre intelligence est limite, c'est là où lui il commence. Même moi aussi, ce que j'ai dit, j'ai été persuadé. Lorsque Dieu a dit que tu as vu 3 hommes, et Dieu te l'a confirmé aujourd'hui. C'est par là que j'ai compris que ma présence n'était pas faite. Il y a quelque chose que Dieu nous a envoyé pour représenter le prophète du Congo, ici au Burundi, qui vont prier pour la RDC. Ce que les autres ne vont pas faire, dira cette année, tu vas le faire au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et là, je dis merci au pasteur. C'est ça le message que Dieu m'a donné. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. 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 Tafadhali tushikane mikono kidogo, shikana mkono. Tufatane ibiganza. Tunasema sote kwa pamoja, Baba Mungu wetu. Tunavuga twese hamwe ngo Mana data yacu. Baba Mungu wetu, Mana yacu. tunakushukuru. Turagushima. Presence yako. Twabonye presence Na tumepata jibu ya maombi hayo. twabo twarasinyisha masengesho. Uliexauce maombi yetu. Wishimiye gusenga kwacu. Kwa hiyo tuna furaha. Kubw'ibyo turanezerewe. Tunakushukuru. Turagushimira. Tunafurahi sana hapa. Turanezerewe cyane rwose. Kwa niaba ya wenzetu huko Kongo. Kubw'abene Tunaamini ya kwamba turizera ko kukimbia inaenda kukoma. kwiruka bigiye guhagarara. Mauaji yanaenda kukoma. Kuunguza manyumba inaenda kukoma. Guturira amazu bigiye guhagarara. Politiki mbaya inaenda kukoma. Politiki mbi igiye guhagarara. Kutokuelewana kwa viongozi vinaenda kukoma. Shida kati ya M23 wazalendo na nchi ya Kongo hiyo inaenda kukoma. M23 wazalendo nchi ya Kongo. Jina la Yesu. Kwende na amani ya Bwana. Mugende na mahoro y'Imana. Na Mungu awabariki. Imana ibahize. Shangilia. Kama mashine shigose. Hallelujah.